abahire barumudewo tumwebaza w'emyaka 37 aine byona Aaron w'emyaka 30 hamwe na Brian ayebara w'emyaka 20 bona n'abatura ba Rulimengo umara hapo yo town kanso hati twari narindi muka ngiye gura mpuru mukaza ari gutera induru atari gutera induru naruga muka naje nasanga umuntu bari gufumbira hati twamuyamba hati mugiye turi hanze ikidomo cyo cyari gisigaye mu mushije yayija yatagishumura akinaga hanze mu heru kiri kwa kumwe tuzinyunza kureba kenye nandiyo ni ndahameze nandiyo tuza kukorenzo kuza kugira ndebe mu turebe mu rugo kwata umudu omukazi ari yari yo muntu atabantu bataha akatimba bakacu atahasigara wekemeza cyuruhenanga omukazi hataha umukazi hataha musiza amuyegura amusohoza hato musiza ine dukibiri hato musiza okuyiza asanga abantu turya abana nkaheru abantu bakunaga ibintu heru hati wataha akwate kidomoro cy'amazuta nagwamu akiretera heru mu ndito abaturana bagira ngo ari nakatusimura mukama weduka atwire natekero munjo yayine mweduka ubwo rukushuburamo n'amajuta ga peteroori ekiretiro mu ruko rugahasigira ugakwata peteroori eduke kasya nikigamwa ngo bwanyuma yo mu rukwate eduka ari nakatusima buzirwaho kuri abantu kwiba Thomas nwamanya okurugahera akakwate kidomora cya peteroori akakirekera mu bantu ababire bizire kurazo mu ruro kugira ngo injwe takasiye kaho batande ko kwaka abantu ekinte kibakirizaho bankiriza bandekera mu rwagumza muri gwaka abantu bindi babarya muryango bingi nasohoranyo na imera heru ndiyo nitedema ati to cyaba tujyaho baryabashahure y'ibintu bihe y'ibintu mukazari mirate ibintu byande bitubya ibaguruka kuri yo mu yindi duka aija nirukanga arengeramo munjo kwata peteroori agirekera heru nkahe umubatu cyatsi domoro akirekera mu bantu rero yone besheshera rero bagenda nibiruka nengero nibashogu naye birika hasi abebembezi batawune kanso ya hapuyo abarumeya Ignatius Katsime bahigira abantu kurekeraho kuguza amajuta agebidomora business ya mafuta gigendemu oyino busobozi bokura petrol station hawukagana amafuta bokwanuga tunda anything can happen obo mwana yanaga kabiriti obo kirika kwataki so accident nebero kaire kona so ni interera abantu leka tuleke kuteka amafuta go mbidomoro abahire bariyo batunga ubujanja bahirwa ro eri ya Kyegegwa hospital gasha kwa Ferpo Murangira.